ngaturaken pujalan puji marang Gusti Kang Masuci Kang Maulas kelawan asih. Mugi Gusti natayungi seniman lan seniwati manunggaling budaya seni. Manunggaling budaya seni, seni kang beli bakal ilang, seni kang beli bakal musnah, beli bakal musnah. Budaya seni warisan sing para wali, warisan sing nenek moyang saumur beli bakal hilang, saumur beli bakal musnah. Jemplang jempling anak tangis ngelayung-layung duduk tangis sewong lara kenang penyakit, nanging lara pikir selawang lara batin saumur. Senajan raga panggang nanging batin punangan nih tetep barengan. Emane wong seduluran ora bakal pegot salawase rasa sepuh sedaya ora bakal lali saumur ulane masih keling. Wiramandala sandiwara Raden Mas Tuling pimpinan di alamat saking Bulak Jatibara Kabupaten Indramayu sedaya sami nyakseni sedaya sami nyakseni sedaya sami mirengaken ning sapa senarep titip rangkeng. Tuan rumah sareng nyonya prigel tuan rumah minangkane sing ngurmati ajalok digawe lamun ketinang manuk paduri mencong ning kayu balimbing yen ora wiraning diri pengene si awan ugi kolak kasanti. Mama Jidarto minangkane sing ditembangi sareng Ibu Waji Keding minangkane sing ngurmati ning sapa sunarep nitip ragan ning endi sunarep nitip diri. Mama Jidarto sareng Ibu Aja Suniai Gedi Ibu tuan rumah dewe kungkang paling eman
sareng nok citra keding minangkane sing bayari sing dua perahu kuning mama tuan rumahnya mama jidaretongo imi aja suninga jare eman jare ku sayang yen eman katon eman hari melasa jasuesu Kang Ari Mas Ari ningsa pengesunar nitip raga ning sapa sunarep nitip raga ning endi sunarep nitip diri arep sambat ning sapa mani Mama Jidarto Mama tuan rumah dewe sing duwe perahu kuning dewek kang bayari dilali anggir ora lali dilalipur anggir bae beli kelipur nambalawas dadi kelingan Mas Ari Kang Ari Mame Ari tunggak jati ning pesarian nyandang asing kaya ngapa katenger bae mangsa burungan Naya Gawira Mandala sekarukir gambar watu welan pisan kaya kaca ampin-ampin kayu nenangka delika kayu keding-ding sugi kimben silang kasekian bae lagi kesandi Mama Jidarto Ibu aja suniai keding kang bayari sareng nok citra wong kang paling ayu dewek aja lali selawase apa kawat apa tali yen kawat disambung-sambung apa niat apa belinya niat aja tanggung-tanggung Mama Jidarto Mas Ari keding Kang Ari minangkane sing ditembangi alon sing penting ngasar kelakon Mama Warka mesar Mama Sepe keding minangkane sing bayari jare eman jare ku sayang yen eman katon emane hari melas katon melase Mama Jidarto bokang paling brobolan dewek Mama warkem kang hormati ngaturaken matur kesuwun sanget anu mana Bapak Jidarto Ibu aja suninga sareng Mama Warkome keding minangkane sing mirengaken Mas Ari Kang Ari aja lali selawung ases senajan dilali-lali ditili digigit langkit
ditetep diharap si ditetep diharap si ditetep diharap si ditetep diharap si aduh Kang Ari sing bayang aduh Mas Hari sing hormati Bapak Jidarto tuan rumah Bapak Jidarto tuan rumah aduh ala yang Bapak Jidarto sampun ngelamun boten kekantun mama warka minangkan sing ditembang Bapak Sepi mina Sepi keding kang mirla kena jalani selawase mimi sange mama sange senajan aduh nanging batin kulane tetep barengan bae anu mana Mama Jidarto anu mana Ibu Aja Sunita sareng Mas Ari minangkan sing mirngan Bapak Jidarto sing hormati aduh Nok Citra sing duwe prahuku Mama Jidarto sing hormati Nok Citra dewek bayar anu mana Bapak Jidarto anu mana aduh Nok Citra aduh alain apa sampun ngelamun betik mati belanak mongging beluran becik gat kang hati-hati masih anak wong seduluran masih anak wong bebatur tilil Mama Warkom tilil Bapak Jidarto tuan rumah dewe pating kletak bae masih tilil ajidan sing duet Taiwan tilil ibu tuan rumah Nok Citra Mas Ari Aari tilil dog ciletong saya asang jagung kuri
udepon kepolo anjing agungku takang pun takana bener tak yakin ya ora yakin mama tuan rumah durung mene ayo mama tuan rumah kuring tulungan la 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 aduh ajidan di udah kakong di dengan ideng dai ideng dai ideng cai kono berang da kolong berangan ninang dai nok citra ninang abdi gogoleran da gogoleran tong tolang kawinan bapak kowe salasa beda-beda aduh si bapak rata-rata duga banda teboga anak kesean ande lumu temuruno anak putri kang unggah-unggahi putrine kang ayu rupane lenting abang iku kang dadi asmane aduh aduh ibu poten baden genting abang tunasane uyu kandang lamunan ning tangae gerimis sing ora mari-mari arisko bintang bulan ketutup di Bandung Arisko manok citrekti aduh ajalani lamunan bapak jidul niat tengae gongi papai angel saking tegang bapak jidul no diindelani toko mas kiloan papai angel nya citri nih tengah nok cika yen turu beli bisa nali Bos Tarnus ya perbuatan Bos Tarun gak insaf Bos Tarun wajar terlambat ninga kerat Bos Tarun genai sesambat Bos Tarun ya Allah Bos Tarun Mama Angel nuga diampura dosa Mama Jidul dewek sing gue mas kiloan ya sing paling sayang
lamun arep rumah tangga bebeneran aja ngenti awan bengi kanuyuran Mama Jidul balik esuk Mama Jidul cangkeme mambu inuman Mama Jidul sing duwe toko mas kiloan alesane diajak batur melekan megat bisa Mama Jidul sampenan tok talake Mama Jidul nok citra gede kulaku rima bukan wis lagi kudune balen mani angger kaya sing diingin Mama Jidul sing duwe mas kiloan tetep bae gawe nyiksa ning batin ati sedih pengen isi bunuh diri Mama Jidul priben keturunan yang ditinggal kari ora tahan sunyanda penderitaan Mama Jidarto sidep rau kuning sampeyan selalu ugal-ugal coba kang mari nginume lan ugal-ugalane boke putune wis gede-gede jan adus banyu kembang warna pitung puasane sampai seminggu percuma langkah sing bisa bantu ati ketutup atau selir kaya watu sering pisan demenan nyolok ning mata main cinta Mama Jidul nyolok ning mata diomong jawab cuma baturan rasane ketemu gandengan tangan bonggan sapa ngawiti bonggan sapa ngingkari bonggan sapa sing ingkang janji ikatan tali kasih nak padi nodai buktine setelah ditinggalkan najan ganteng rupane najan sugih dunyane najan bagus aji dan sayang segala ganane lamun deleng sing mencang ati langsung kegembang kula mong aji dan dikawin